Ino ni metha ya Nteto ya Weru Thaa Ithatu ni mbitagwa WANJERU mwananiria wetu mathithio utuko mundi ni Purity Richard mbere bururu ino ni mweshi ya Nteto itukubanganiritie. Kiama kia Mbas kuga kiri na witukio kawira atina kathariga gutwika Governor ori MC Evans mawira mwirite arungami mibango ya okolea. MCA wa Kiego ya Ntobuche kuga Governor harendaga kumutumira kurua na munini wawe uria umite wandini inu akari makimenereria mekarika megoro. Seneta Kadhuri kuri MCA kuumiria guchunko na mitugo na uruti wira wa Governor Kawira Mwangaza na kuga momba kumurega ta kiama kia UDA. County Commissioner wa Meru gutumekano kia kiria siasa makaunti enu akiugaga ni mambiriti shunkuni wa ikarikari egoro ria makiri. Mwandiki munene kiamani kia Mbas County ni ya Meru Alaji Mwendia na ugite mota kiamani magwata mbaru siezi mithikari nturi gutwika mwaria wa Meru no nturiwe uri bakubi na rais na wakiaria mutongori wa maenge bungeni ya county ya Meru no Evans mawira na ugite Meru eterekerete babega na gutiumbika miaka inu engi ina itigarite ithirwani ya ndua iri kuonekana na uritie Governor Kawira Mwangaza ambe arungamie mibango yawe ya Korea mwanka murugutira wa gisiasa wendame na nyuma ya ngwataniro gushwewa na ionekana mutugi kare ena riboti inu. Kiama kia Mbas ni kiraete Gavana wa Meru Kawira Mwangaza kanya karaja kuritira Meru ngugi tukithuganagia Gavana Kawira kabwa Gavana uri na kioneki na kethira kigarura mitre yawe indi mwankira narwa ni tunite Gavana uju atibwa kwa mutongeria wa Meru indi kathari karari na koniga kwa gikanga na ti mtungi ije timigambo yakwa ni mutugi kare indi ni Raji Mwendi ola ni mwandiki wa kiama kia Mbas aja Meru akiuga ni untu kiama iki ni kira mugwete mbaru kumana arua bota kiama kia Mbas njara yao bakumia beri kiri utongeria Gavana Mwangaza lakini mwankana arua ja kiama kia Mbas turi convinced beyond a shred of doubt that Kawira atena capacity ya kwagi ntu kingi tigekanga na ikio mwankana ndi ukeja kwithira au tweterete wagi nthoni bura tukuona Meru kumania nawe vaogariti wagi nthoni bwa kanywa bura tukuona Meru kuma kiri Gavana oju ndina uma Kawira te possible a reform kiama kia Mbas giko withdraw support ye buru na kiama kia Mbas gieta ndoene ya gutethia Meru iona utongeria bugimari. Therefore ukethra wena uokeja na support, count yourself utemu member wa Mbas. Kingi kira Raji aruga ni bagwatanirite na ndrebo wa kiama iki kiraitu murungi kurikira njara minister wori mimithikari nturita Kingpin kana njoru wa siasa cha Meru akiuga ni wori na kathari gokubiria Meru kuma kiri thirikari nene na kwa uno uritie Gavana Mwangaza gutiga gwakarietwa ri nturi rukoto urethirite agia karea we mithikari nturi support ya kiama kia Mbas uri nayo 100% ja Kingpin wa Meru ndienda kuga natiga gwikira mithikari nturi waziri ndoene chiawe natige gwikira atongeria ba Meru ndoene chiawe te waziri uramukinyiririe te mawa ifitina yawe iramuikirie mawa aga escape ngoti na CS renturi
agakinyangira CS rentore rietwa urare awe riraere ruko muthiene kire alaji ariuga ngavana Mwangaza ningiti na nturikete matu nikyo gitumi aretete goro gwikia mubango jwawe jo kore antere shegembe rugitonero munini wawe mutuma ale alaji achokeretie nkatho etagara rirarirajukirwe ni akaribe gembe le kwithira bakiregana na mubango juju reto maturene jao akiuga ukeja kwithira unyo migambo iria ngavana uju akarirwe igwe alaji aruga bali tayari na mbere kumwara idio uu na ndenda ku congratulate antu begembe no ntu bwa language ira burariria kawera jo ntu language u yonkane igawa na mbuga ne useless gweta kwaria Kiswahili ntheguru ya Spain John antu ba Spain batije Kiswahili kawera no kugeria kwaria language yetu kwaria egimari language civilized kawera atigwa o language eu ararerwe igembe ni o language abwirite kwarirwa jonto ni o language abwirite kuigwa iriomba kuigwa. We don't advocate for violence lakini kawera no chini vaitra violence no chini vaitra kurumwa neana tafako keja kuthura kawera language eu akaigwa tokera antu bamwera language eu mutongeria wa baraba ingekere bunge ya Meru Evans Mawira Karia na niwe MC wa mitungu na wadi ugando airiria ya Meru shedrete yukia mwanki chiretia maromba na nkurukia kiromba ngavana Mwangaza kurungika mibango ya weyo korea mwanka Meru yonethiri mibango iria ngavana atumirite na ro kurukira mutandao jwa Facebook akathigia ntuko cionthe cia kiumia kuma thaa 11 ciogoro mwanka thaa 12 ciogoro lakini nontu bwa mwanki jura jwethirite jwetene ya Meru inkuburomba bure ya Kristo bavendema twikeni marombene sana nontu Meru tugeto u na juju mwanka jwa mbere yake kwa twikani tugeta for the next 4 years honestly ndendo bwiro tikyo tuketha twithithagie na inkuburomba nontu bwe ibu bwaringire kura bwaringira gavana wa Meru bagwatene na deputy owe bwaringira mawiro jo ari MCA bwaringira jumbe na bangi na inkarangi bwira ari ondi tu supporteni atongeria betu onde mawira na arua inkwenda kuromba mpango jura jo kolea mpango jura jo gavana ijo ambe jurungame mwanka tone thiri ndene ya Meru ino ntututi kwenda ndo ndene ya Meru tafadhali ino ntuko na antu bakinya antu akuthinja ng'ombe nkingo ikumanisha kinyoke thiri muntu urare ari gitate ari kwa na kwaruwa muno na tiagase nyingi na batu tutikwenda Meru yetu ikarou kingi kire MCA Mawira ariuga ngavana uju abatu kwithira ari kionoreria kia thiri na thirije ya urabota atongeria baraba thuri batekira bagokira bone Meru igwita na njirere agirite o mutongeria wonthe akenenkagirwa gitio kiawe gokinya gavana netikirie nuntu no mutongeria uria munene ndekurukia deputy governor pakarenthi na gavana deputy wawe bagwatanire ikenda Meru tumba kuona thiri na tumba kurita ngugi twinthe twiketie Meru na mbere nuntu Meru ni onene nchinde muntu kinyomwe uriku kana uriku tutumba gwitikiria Meru yaragana nuntu bwa muntu umwe kana nuntu bwa antu bairi na batu turi mbunge ya Meru nuntu tukwarenia na MCAs bangi tukarita ngugi yetu ira tunengeria oversight na ku make sure mantu jaraje ja thirikari ja gweta bwega lakini kiromba tutigana na drama nyingi mantu ja maingi nontu ni ibo kuona nande kumatuku gaito support gavana Kawira Mwangaza sisi tulinyamaza lakini kabo kwenda tuendelee kila tukiona Meru itete bwega urenda tukira kabisa turira karinyene burutu inde turi amwe kwa twetekerie ni we say these things as they are so that we can save Meru and we are going to stand with the Meru County nuntu atongeria bara bonde beku ibagati kwewe heshima MPs bara bwathurire ibaye heshima CS mithekari nturi na yewe heshima Seneta Kadhuri Murungi na yewe heshima gavana wetu tumuheshima apaterie tufanye kazi pamoja tusonge pamoja kama vile president wetu William Samoei Ruto anatuambia nawe seneta wa Meru Kadhuri Murungi ariuga ta kiama kia UDA kiria kiri na MCAs baingi kiri bunge ya Meru bategwiritwe ni njira ngavana Mwangaza gwitithia nayo Meru na kwa bomba gutegera na kweberia ngugi iria kiama kiu kirathithagia kuma gicigo mbunge kia South Imenti nke report Nteto cia Weru
Rekwa rietwa ni Mutungi Kare. Tuko imwe nyuma ya kiathogia Korea kubaragana miregani ya egembe riu ntuko ya umundi akari ni mumiritie na kuga no mwanka gavana Kawira herutane gutia atongoria mamangi makiaria mari mawa ni maugite Kawira ataruthire bwega kuronta KRCS mithikari nturi na atongoria mamangi akiuga nimo maratumire ona thina nterecia egembe ari Korea makimuragia kurungamia Korea mwanka ngwataniro yonekane Meru na kuga gacagaca iria ironekanire makiri irabanganitwe ni gavana we mwene na njuri yawe Dennis Mugendi na raniriti na akarimama na atutumira riboti eno. Nyuma ya gavana Kawira Mwangaza kuona kanuna nkanga mbute musemanio ni jua wejwa Okorea ntore ni makiri mushine o maua aria kinya itite migambo ya kumeneria atongeria bantere iji bareo abunge minister mithikari nturi na bangi nandi akari bari na iji cia kumwira njuki kanya ka kumeneria miambo rarirwo ni gavana wetu Kawira Mwangaza urorejite wokolea wondrine kabako na mbere Kawira antu barabo mutai barabo mu advice de muri na uri advice omweya neke mithika nthi no ntu mithika ni CS utulutara ngwe Kenya msima de murote no mithika akusika kindwa yeoro na MP wetu wegembe South yao uteno akusika kindwa yeoro ku no ntu mantu atoro andika mutandaone imantu akumeneria atongeria betu ba Meru na ntugwara isi ari lare ni tone Kawira aroma neta ma MP bonde kateosi Kawira biena bie akaya mtu na ondo kana mtu na kirumi no ntu ute MP atukuranwe ewe taweta John Paul na MP bana wetu yeke nando nanto bana wetu bonde kuna njire nkwe na iwate tukwa na iwate na kayeta John Paul na ayeta Linturi no ntu kwe manto ya mudi atafta kuna iwate kabisa ndramira chonthire endelea Meru na sinemira turona cio ni Kawira Mwangiza na murume oke murega baicu utetuko kinya motwa turakwariria lakini mwanke orore arawetere mithika itubetu tuna pain mithika na rekane na siasa cha Meru na werero ngoi president Ruto orende ya South Kenya yonthe as a minister for agriculture kuntu kumekira Kawira akuria mithika kangondo murabo mwa athithio narite mithika mayone na bwethie nyumba yeke yongwa whether ni mantu yokolea narite okolea ke ofisi ya governor atire murume okendeleze murandi yoyo okolea nawe atiwaritire antuba Meru ngui nontu ya batu for one batu to antuba egembe South kinya tokoro project nyemwe Kawira utiotomba kuona lakini nako yako tukinyanga kwetu na okolea sijui anandura machake cha ngombe korete ngombe karia ngatia na timu yake na rete tanto na ibanga kuma na Meru town kutu emura kumaruare whether nako neto mweshima akaolwa weta mithika ringi na tukeme atotungwa na itwawatire fununu ati Captain Mithika no omutetherie ntukwira aimpichawa na itone bari ngipicha na post kwa Facebook so ameona ke social media Kenya yonthe na utotichi ati Mithika no mwokwere uketha Mithika lentore na na thina na Kawira abati kurekana na Kawira akaimpichwa Mithika akakobuthia bora kwenda ndene county no ende Mithika kamutetherie na Mithika choka chungwene chake Nairobi Kawira no atiwa umukinyanga na ground ine na mbue gavana Kawira mantu jara akwenda utuonia na kwengi njindwa na atongeria betu bonde bembe batwe Nteto itotio cietikiria na inkuromba manda mungavana litangwe kuwe ngavana rekana na atongeria bange na obarite ngwe yo na rekana andro githumba ndoiji wambiririe thaa inte kuona witobora mama tafadhali ingukuromba ukethira no umbe otubo turi andu bembe batu bira tukwenda utikwenda mandebuti na miringeti na nebatire murimwe kana na ngombe mwe ugeya na ngombe mwe gembe South ugeya na ngombe mwe gembe South yetethia andu begembe atia ukalelia maua town ku kwina project nyingi muno flagship project ira cia tiro ingavana gira ito murungi na ngavana Peter Munyari ari ngavana uwe Kawira mwaka yoyo thira jumure imbie kuye maua kugenda utukuyo otu miringeti na mandebuti ubati kuya otu watwira otu planirite otu akina azangavana na batu to andu bembe tekaturiti itokomya capacity ya ngavana imbi itokomya buranga ngavana omba kwethia itokomya inya ngavana enio kwou batu tekaturiti atongeria betu nabo baikendi nonto muntu yondo ya John Paul tutamuibwa na chiacha yonto we nio mama chiacha ya andwa chiacha kurumana chiacha wajiria atongeria bange ndoni
batu itukuromba ikatongeria betu nthi John Paul na mithika linturi ba ikendi John Paul no ni mwana munini gakwenda kwenda kuorwa giroto kya mwana tu katurari nororo sana ni mantu yara yombe turathithirie kenda kawira atambua embe ile kuwa tikurethio turumanga no tweta sokora nake twetha ciantu botheri atumira MCA atumira deputy governor atumira kailamia ngwira kurita irare kailamia tareke na atumira yeke ngavana areke kutusambulia batu turi antu bathomi na antu bakutumira kiongo tuti antu bakwethwe botheri kawira kanda gwira atiri embe tiania ntonyeri ni antu batumeri ginyota ti antu bakurethio ta waloimuka utento murume ta waloimuka kwira ruari kawira eyo menye mbirare tu arome batu arome kaba ithirasua na mukati ombota wala winde mukandere umwe kiongo gitekela nkingo abo no Meru awetirite gutibui na ko bati ukarwa ndiguru akoneru urabati kwa Meru ikago karakari one atibati kurwa na tongeri bangi Thaa tutebua kwathoi muntu wetwa kawira mukau twa muikeria twa mungera thaa ina arumi atebwirite turomera Meru ontorende ituramuitero wibatwa ngere engerwe memero ituramuitere no tubaguthukia mbia cia tukuwa gokolea ande mbia cieto cia kaunti kaire otweya waloi tweya wa mandibuti matereji takabato kama mirandara tokathomethana watu itokuwa tu turombe buru president wetu gwathare kwa twetekeria twemero turombe buru Ruto atwetekeria tutena imani na mukau na ituramwechere memero ngera turaechere kemero na tutebua ukumakinya embe mwankantonye mero yonthe ituraitire memero kawira bariuga intirika na namenye bitaitani na muro itirimanaga na mbina na miana juu na ntirika nayo isemanagia na ngeti nende kawira reka kwathurana Meru niwa kwathurana Meru kenda wonania ukiao uciekira kiao ureire embe ora urania ntu bembe wakanirwe ni NIS National Intelligence ne kwireka kuya Meru reka kuya mawa kwa ntu thingia wakanwa ni antu atomeria bakanisa baukania kweya wakanwa ni antu stakeholders na tongori bakwariria kiume kiu kionthe bethire tubekwira reka kweya mwiri ayo mutuma na wethro no kwenda kweya eyo na mutuma wenwe utwoni bwina thiri nawe no ntu no kwonio ile ingo no ri muntu ondwa uramwire kweya wengwa no reya ubangite antu bakurwa nabo embe bate nkinyuka kinywa kinya mwembe atekwira nkinyuka na ntu kenda witikia na arabangite igoro areyire na timu eke na njia kuoroanga radio cionthe cia ndisi anjia kuoroanga kameme cia ndisi na kuoroa kamera cia ndisi bara bonde bararekanne kiu nikenda batemurika into birara bangite kuthithia inde ibiruo ro nsamba mbithe akwa bate kwenda kameme nge barende baite akira bakombo control kuwa kwenda kwa Meru ni umareti tara koloni na mandam governor na menye boya atire batu a Meru tusanukite na bira kwenda kuthia kwenda kuruthania Meru lakini murungura turombanu atire ga turuthania ya Meru no nto batu kuma thosi mwanganto nyere twi mumeru umwe burabo unge mandam governor ukiaguthira nende buru owe utemia okanwe na athinjiri ba murungu reka utemia okanwe na tingwe ba thirikari reka utemia okanwe na ni waesi reka atibakura kwina atari igu ndo ewo bangitera kana niyo uri akura kana niyo mwanka we ya kutoria ibu ndene Meru county atinga na weno ratumire mwanka kwa atika batiende tutena nyaman ndeyo ndende ni batu irwa Meru mwanka thaikura ntunya batakwenda kura na Meru kumanda mungabana nguyo kya guthira buru endeke okora mawe reka kwenda gwikira kwa tabange mauru ubawata miri lentore aikuraya muno na uwe na nyantu kora twarilare rais wetu Ruto na kwirire kana arabwira reka ina Ruto reka ina na lentore no ntunwa utumira na Kenya na bote kwenda kuibwa buru bukiokerera rukirile ntore anto baku bakiokerera rukirile ntore kankwere ibwasana nto endu andikiongozi na atore aratora wokuringira kura no mwana okundia njoo maroa lakini endu ni kiongozi na umerewe ara matoka mbere wa njoo tokinyanga ara yasaidie ku endeke
kiongozi no wira mantu amata governor wetu ra umarierende gera itwara twira wewe ndura makwini na ne umano aita wetinda ndene Meru County wote watwa ute muntu wako wateka kawanjiria mwanga rende kwanjia kuyana timu eku ekuru ya mwango aginya kworanga tumeme twa mindire inge no ntote kwenda simure kama ntore nda ira garia ekuongete toteria tulete maruko wira kuma rata tulia maruko we batu bito kwenda ingote to kwenda okolea batu tutandamana inya thai ende tweta ku tweta nara ndi kwota county inkuria ra mnore akawira utisha na akawa okolea na rongelera ntuko mwanja okolea rithirere ntuko cionthe na tunya batu ina bo mwira ito kwenda okolea muno eu ntuko cionthe rarekire ende amenye bo batu akariba nyambene kuringana na bora uchumi bothoki ng'ombe ira cionthe yite kwena ndene yembe ntuko cionthe na ye at least na ng'ombe no Ithatu no ntu thai uchumi bothoki muno twina bate nyama muno no ntu ng'ombe utokara ngo yeto thai bila nkwira ntu beto ibura sembia sa mutu wake kawira no ake ya nyama na itomura ke ya ng'ombe ini na at least na tongela no ng'ombe Ithatu tone bya gore ya nyambene ikarika ria igoro ritigite akariba baingi ntereni cia igembe ona kinya nyambene iri onthe batina kugwirua ni untu bwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza kirana ndiba kumunyeria bari murana tigire ari na gitio kiri atongeri ba ntereji no ntu ketho tiu bo bari bongwa bari akari batitikaniria nawe. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o Maua, County ya Meru. MCA wa Kiego ya Ntoboshio area niyo wandi na ntura ya makiri kuria gavana Kawira Mwangaza haronere nkanga mbute ne umirite kuga aria kwira gavana Kawira Mwangaza otebuwa kobira okorea nyunjure ya munini wawe mutuma da inono ntu wakari matikene twenewe MCA oyo oria ne Timothy Kabako kurokinoro ntite gavana Kawira Mwangaza akiugaga narageretie muno kumutumira kurwa na munini wawe niwe mutuma nto idhingia ende maremo kugwatanira. Ino ne riboti ya Marion Karugi. Ntukwe mwaki nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kubwethia musemano yo kolea nteresi makiri maua nyunjure kwa munini wawe mutuma ntwethingia na ndo kumira musemano nejo riu MCA wa wandi ya Kiego ya Ntubocho Timothy Mutweri Kabako na siumirite kumeneria gavana Kawira na kuwari mato ende atibaswa no ntuna mukaniti wa uka mbere weka okolea kwina kwa munini wawe na buruni ndo araretete na ate akumumila kwenda kumutumira kisiasa kuthiria mutuma urani wa kuma wodi yawe na ndamenje sira irabwithikire woro tikantawanite gavana itwaranirie ari umbira naretete okolea wa kwa ndamwira gavana tutemia wiki okolea njamwari ne kwa mutuma itwendi okolea no ituria anto angi Kiegu ya Ntobocho no tuteka ya na ora bothio turia anto ara tumba wiko okolea arantu batithira bakireta thina arambira ugwe na thina nio enda so ni bilan kwenda kuwa gavana na imenyere na ya tongeri twetikanĩria twĩra nae na tugerana tukaibanwa ntimea gwithira gavana unia ndingira thimu ambire araretete okolea na ndimwire ara kwina thina ambire au kwina thina nio enda katurabatire kwaraniria ambitigiria ambibwa twaitia na okolea nyauke twaita kinya Kiego ika tweta boka nthiari no ntu okolea ni nene Kiego ya Ntobochi ki nene ni na ntu baingi baua ngwatanire na gavana ndeko watana na gavana nderirite into byako birabietire no ntu ndachunirwa thoko ndasuno barabara cia flagship ndasuno bikibiki 20 cia ntu baikundi ndasuno matangi 389 na ngeta ke department cia water kuma wa bambira mama aruan kanenkerwa into ndathwaniti into bira ibyo twawatanire na mama amona thoko ekwa bicoka lakini mwanka thai bira ndronere ibyo mama tukuwatanira areta ikureta irumi ni umona gwa kuruma mutuma no ntu gya guthira butiko watana no ke ya wake mwarine na nwererete ndeka abakombe yanku watambaru na mbe yanku ije kawiyeta kuruma mutuma aini nterendi na nteta yare ndendo kwira uni mwanka thai ndere aria mwambo yo anto baraba ndingere kura baraba kuambatire kwethira ndesa indie mutuma na mbatere o support mutuma na mbatere o support anto Kiego ya Ntobocho na anto Igembe South bibyo kwendo kwira na Nteto mekabo thoku korendete ontumira bothoku kone ontumira bothoku urendete na nkwendo kwira kuma ruare okia gwethira wantumira tuthirie mutuma na tura mutuma no ligane kwina mwana wina cancer center nwetire ayo kwina mwana turasangaire woro wina cancer ndakwirite nweye tuogole mwana ora wina cancer urarema
woro mwana oro raretere ogolea yareta furugu ko twega nyara mbirete buithika ugagwithira obu kwendete otethia no nto mwana ora mwanka Thaa ya tatethuka rita mbesa ciete itethia mwana ora wina kansa. Ni RMC uyu auritie MC bangi ni bareke kwariria mitandaone bakiwa kaunti ya Meru etete boya ni baitoria Werune na mbere MCA wenzangu itureke kuaria tukarabotia Meru county etete boya Meru county iba tu ya tongeria batu itu Meru county gwethira Meru county etete boya then batu MCAs na governor na deputy governor itu etete boya tiakari tiaringi kura ibathirerie bo bai kuringa kura mweri wa 8 2022 itureke kuria tukiwa mitandaone Meru county etete boya itotore tuwe nowe ngo etete boya kaitene okau akariba mawani basumirete na muthuro kuringana mu musemano yo okolea na yo abwithetwe nterese makiri na kuwa nindwa gavana araretete kuo kawira gavana kama tantu bawe kuya watantu tonya musemanio ne eutifea no nditurejere kumenya uma antu babaro ya musemanio ne ni antu bakawera be abakaura antu banara bayembe na yoro indirone nebyo no twasuna rinya kamera cietu ingesi ya Weru TV kenda bateka kenda antu bateka mureko bamenyekana mama na alegire na antu gumementi miraste stage yete korego kura nembe nawe ansia koro te uraro go kuro ne yendu nyamusie no na arone ka thita na arone no bala ni labuo na ikionjo kira twasemanie mbere ingi kira ito na tira le foundation ya wondi chi antu arome ndene sibitari yetu ya Kangeta na kinya muti Nyambene na kinya Lare kawera ya Lare na kwa ya masters ba we ara MCA baraba umuinira kwaya ara wa ku launch wondi ya Rome Lare uteyo nete operation kawera tanto betwe ara wa nete ta kurura matanete kuo ara wa ntiugumera barabara ene thokie nenjo kuma royo mbe ndure friend barabara iwete njo kawera uteto chenchaneria sibitari ira to batere kuda twogeri na matres waziri wetu wore minthigurune urotongerete kiama kia UNDA county ya Meru professor is quickness Captain Franklin Mithika Lintore abwithia ugaroroku araka ke leadership ya kiama kia UNDA county assembly ya Meru non to leader of majority of county assembly ya Meru Evans Mawira Karia aka Spana iye kaba mama na kawira mwanka Thai nonto otengwe kuritika county assembly ya Meru nete kiuke nenkero nji mucho iwathwana kenda county assembly omba kubuthira kwagirite na ngweri tukwara kubaterie kenda tuthirie ndura ma county assembly county neto ya Meru na maendeleo yoneka ora kubaterie ibawitoke ya kwithirwa ndwera mutumako rononto bwambete ngirimana yana iranga bana bawire na mukuru wawe ni bamwere abutangwe ya prison baatanga na bamucokerie unika ngoenda kura mama gavana Kawira Mwangasa nuragwire wena murea mutuma ena ngirisienu manena ende Thaa ya kwenda tu launch bill ya usangira mutuma tomwa ngirimana yana ya usogeria kethibu esimarura wa ngirimana yana muthiani bamenerete gavana na kiama yawe nonto bakwithukira ndiki Nteto na kuthukangia mathaga yo ya ngui ngoromba tumeme tuonthe twa Meru tuonthe tuigwaga wira ari agubwithio okole ibete bakoyo okole umenya ng'ombe yera itae keya no yachoke ta so ate kwenda kamera ya Weru FM yo Weru TV kana Muge FM yona burakoya na ng'ombe unachoka mia so bile byatuma wona kyo ya kamera wi ni tharu bile byandiki ikenda bile bikwandiki kwo bite konwe kande kwira kawira TV te baitake inyote bengwa baite TV nke reportera Weru TV kuma Mawegembe South Mbeta Marion Karugi wa Kinyua na riu muntu ni magarukanite kaunti-ini ya Meru baria ona atongoria maria maragwatanaga na utongoria wa gavana Kawira Mwangaza maumiretie kumumeneria mutongoria akirutaga meciria mawe kirigaragara ethiite na mbere mwanka Thaa ino gatone
kiothe kaunti-ini ya Meru ni kionanĩtie kugaruka gavana Kawira Mwangaza ni nyuma ya atongoria mwanya maribo abunge na ma MCA ma Meru kwariria mpatho iria ikuonekana. One nyuma ya nkinyagia MCA maria maronekanaga kugwata mbaru gavana Kawira Mwangaza kweumeria Weru ni kumumeneria na ni nyuma ya karikaria igoro muci wa Maua kuria kuraumire gacagaca mucemanioni wa Okolea. Ukurukira mitandao na nkinyagia ntumirikire nyomba cia Nteto, MCA mama bamwe na atongoria mangi ni mameneretio atongoria wa gavana Kawira Mwangaza na kuga ati niwe ugwicwira thina wengwa na nkinyagia kureta ndoa na atongoria mamangi. MC wa wandi ya Maua uwithiritwe ari mugwati mbaru umunene wa gavana Kawira Mwangaza Duncan Kangwana. Ukurukira mutandao wawe wa Facebook augite Meru maunto matikuthie na mbere wega ondakinga kwina metia maria makuonekana na Meru iri gatagati ka barabara na negwitia mwerekera umwega. Augite ni bubu gatetheriria ni kenda kwithirwa kwina thiri kaunti-ini ya Meru. Politics Mukanukia kiamani kiama engage Muchoi augite Meru ni gwitia icokaniru wa Thaa cionthe athie na mbere na kuga Meru ni imwe ya kaunti iria ituire na gitio Kenya nontu wa buria yumbaga gwikara bamwe na thiri akiugaga mpathukano iria ikuonekana thaa ino ni ugwati umene na cia umbankinyagia kubaragania kiroto gia kaunti ya Meru. MCO municipality na wekire ntumiri yawe na nyomba cia Nteto na augite Meru itithiete na mbere owega na ikethirwa ikiura onete karakarite. Ori nawe mutongoria wa maenge akiaria kethoni Nteresia Mitungu augite gavana Mwangaza na arungamie mubango wawe wa Korea mwankariria thiri na ngwataniro igacoka Meru. MCA wa Kanuni Joshua Mugambi chairman nawe akionekana kumeneria gavana Kawira Mwangaza nontu wa gucenga CS Nturi na atongoria mamangi na kwithirwa akimoria gutigana na gucenga atongoria kiugaga atongoria matibatirie kwithirwa mari antu bagutambia uthukangia indi nimo mabatirie gucokaniria antu bamwe. Tumira power ciagu no murungu agatumira power ciawe. MC wa kiama kia Mbasi uria kuma tene ethiritwe akiregana na utongoria wa gavana Kawira Mwangaza nawe gukurukira mutandao wa Facebook na andikite na kuga ni iciria riri thuku muno gavana Kawira Mwangaza kuona takae kirite ma MC monde mubuko na nontu ni ta nyomba iria yakitwe iriani na inde cionthe rukuru kamberirie kumira Weruni na mabiga mamberie gutigana. Kerainya hariuga nkuruki igikinyira njuma mauntu makethirwo magarukanite akombeka agatigwa na umwe wa MC akiuria aina weriringi ati kwenda oversight ya offered ndo inu ciegoro iria ironekanire Nteresia igembe na gutigira uthukangia umunene ni iretete miario nkinyagia kiri mubunge wa Bore uria ni mukarigiti wa ngwataniro ya abunge ma Meru no Mugambi Rindikiri. Kiri miario yewe na nyomba cia Nteto Jumatatu kiogoro Rindikiri na uretie MC ma Meru kweumeria na kubonokia kaunti ino nontu nimo akimena kiboria kia Mount Bama na nimo makomenya mathina ma Ameru maria monthe magukurukira na thiete na mbere na kuga ati mpumi cia kurega kwataniro na atongoria mama kurega kwaraniria wega gucengana imakania na nkinyagia kwiringa kibara ni itumi imwe ciria ikethirwa iri mathabuni makureta ndoa. Aruga uthie na mbere gucaga wega kwethirwa kwina ngwataniro gatagatiga atongoria inditiriria kwina mpathu na nkwenda Meru baigwa. Mwishoni wa mwaka muthiru gavana Kawira Mwangaza na abonokirwe ni bunge ya Senate nyuma ya kuingirwa ni MCA ma county inu na nyuma ni Rais Ruto na munini wawe ni meshire na kubithura ati nimo matonyerere na kumubonokia. Akombeka rwaria rongirwa kweberia Kawira Mwangaza rukaumira. Iki nikio kiuria kiri ciongoni cia Ameru mamenge thaa ino kumane na mpatho ino chonde. Atoke kanyaga kunogoka.
auga no gocho mabati ja Kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raino Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya mwanya na ja na maguri ja kuguna muko jwaku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raino Mabati Limited ere kithoka njere ne agweta baroire no gure mabati original ja Raino Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegorone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raino Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainomabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raino Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Tikavagara. Vira ni mutu. Nakoro tikavagara. Ona kafodho ni shoge kwe. Halo, taturetera kamera yanga no na yangima. Teke. Kafodho ni shokwe. Bare baize ati kavagara yankima na chapati ishire mbere. Utirete nkima ya kavagara ukauga nurete nkima. Chapati kuthongoma. Ankima nayo. Ndukene ugetie mutu wake. Usinikoseshe tena. Ugali sasa ni kavagara. Etia kavagara. Season. Neymar, Ronaldo, and Benzema are set to bring the excitement of the game to your home every week. StarTimes is the home of the Saudi Pro League, the Bundesliga League, the Brazilian Serie A, the Copa Italia, the Spanish Copa del Rey, and lots of other global sporting events. Rediscover the thrill and excitement of live sports every day. Buy the StarTimes aerial decoder at 1,199 shillings and enjoy the classic bouquet for 1 month free, or buy the StarTimes dish decoder for 2,999 shillings and enjoy super bouquet for 1 month free. Recharge your monthly subscription and enjoy the thrill of the exciting soccer leagues from the comfort of your home. Get your StarTimes decoder at StarTimes business halls or dealer shops countrywide. StarTimes. Enjoy digital life. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorinchake Street, Meru Town. Turingeredi mungu kurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Oringi nkugwate ugeni tukithina mbere County Commissioner wa Meru Frendonga ne umiritie ukanukie karikari ya ntuko ya egoro baragacaga umire igembe karikari ya nkinyarira tigire ng'ombe ya mubango wa Korea wa Governor Kawira Mwangaza ithinjitwe na kuriwa. Ndonga ariuga ni mambiritie ucunkuni kumenya maria marabanganiti wagagia uyu na maria munde methungiritie ku na uthukangiani uyu makethirwa makiyukirwa itagari ya rinene ria kiwatho. Muthuri Murioki gatumenyithie. County Commissioner Meru Ndunga na ina shumiritie na kuthwa kimeneri karikari egoro arakuronekana na ishangasha kimubango jwanga mwa Meru jwa Korea nyuma ya karibegembe kuthwa kirega na mbango juju. Mimi nataka niseme hicho ni kitendo cha aibu kabisa. Kimetuletea aibu katika eneo letu la Meru. Na niongeze kusema ya kwamba tunajua na kufahamu ya kwamba kuna viongozi
ambao wako nyuma ya hivyo vitendo. Mwananchi wa kawaida hana shida, lakini viongozi wanaojipanga kwa njia mbalimbali wanaeneza hivyo vitendo vya kipuzi. Na nimeagiza asasi za kiserikali za usalama zichunguze kwa marefu na mapana wahusika wote na wanaowafadhili. Amna bubu county commissioner wito chongoni buketa na mbere na ntobaraba unjirite na kinya barabara dide maiti onde bagekirwa mpine. Investigations officer afanye juu chini kujua ya kwamba ni akina nani wanaofadhili vitendo kama hivyo, na wote wanaofadhili hivyo vitendo wataubeba mzigo wao. Kama ukimpiga mbwa utajua mwenyewe, ukimpiga mbwa utamjua mwenyewe. Hawa vijana waliokuwa wakitupa mawe jana na hawa wapumbavu waliokuwa wakichinja ng'ombe jana, wakati tutawatia mbaroni ndio tutasikia, na tutakuwa tumeweka masikio yetu chini vizuri kusikia. Na janandi county commissioner Fredrick Ndunga akidho akiakirira asiasa Bamiru. Aibu kabisa kwa viongozi waheshimiwa wa eneo kama hili la Meru kuingia katika vitendo vya kipumbafu kama hivyo. Kuna njia nyingi za kusuluhisha shida ama matatizo ama kutotosheka. Kama utosheki na jambo lolote, kuna njia ya kusuluhisha hilo jambo. Kama hupendi mbinu yoyote ama njia yoyote inayotumika kwa jambo lolote, kuna njia ya kutatua hilo jambo. Lakini kwenda kuchochea wananchi, vijana wanapumbazwa kutupatupa mawe, na wengine sijui walikuwa wamevuta bangi gani, wanamchukua yule ng'ombe wanachinja tena hadharani wakionyesha. That is very primitive. Let us grow up. Let us mature. Meru ni mahali pazuri ambapo panaweza kuendelea vizuri, lakini sasa visa kama hivyo vinarejesha nyuma. Nkiripotera Weru TV Betambu Thuri Muriuki. Seneta wa Meru Kadhuri Murungi onawe ne umirite kwariria mpangaratano iria ironekanire igoro cia ntere cia maua akiuragia MC kwumiria na gucunko na mutugo wa gavana Kawira. Aruga gavana na ariganiritwe ona ni ndwangi cia ukaria kire mucemanio uyu na gwetua atiri kana cokete arigaraniki Kawira akoronta karari nturi na niwe wa mutethererie riria seneti yari imweberie gitini. Mwandiki wetu wa Nteto kuma Nairobi na aranirite nawe. Seneta Kadhuri Murungi akija kware na 20 kwenarua mwetire jojo kali akamwanya kange akimuthemba ikinya gwe kinya naryo ritingire ukoni muntu na mathoganio na maishire mututuro one kinyore kare akobya kaweka mamiri na kamubebe gekarotere ntukwenarua igakwebi tukwiria na tumuri seneti mbio na thina na ikire muthumba jo Meruki na mbiri na kugatire hoinano Miru reto na ndi mukario Miru na nchareri Miru kuomba no tengo so far oni ntegwiritwe ningugire ngavana gwita na uria kwandu mantu jawe jatingwiritie na riu ndi aria ndi mumiru tindi senator atinde deputy speaker na tindi uri ndi arandika Muthuri Murungi muthaka wa Reverend Erastus Murungi ankuga oni ndi muvota wa Miru so far ntegwiritwe nontu Nteto iji igwita na mbere ntachonaga iri Miru agita na mbere seneta Kadhuri Murungi na ugira Miru boshonera bongwa thina ne akaunti Miru muntu moja gavana Kaira Mwangaza nonto endwene na muntu onthe uti mutongeria ndonani ati kuthukani no gavana wetu na giki ikuonania ati thina agire kinde deputy governor kinya msiebo kuona bakera na arua aba inyiritwe maneno niyo tumukona nande bakiambiria kwari umwe no ntunte twete gwita bwega Miru ndi aria ndi senator Miru watuka onete ankwenda oversight na tankwenda Miru ebua ankwenda giti ya 2027
na ndi ndironere bakiambiria gucokeria waziri mithikari nturi migambo waziri nwe ate naare yake makosa ai nono ndo batu twe yundi itu twachwire thirikari ya Kenya Kwanza tu twachwire William Ruto na rigathi gachagua kura na gitaru kinya twechwa kura teka ngavana ari kampu yetu so koruma na kinya ndonire timu yawe igicokeria renturi kanywa ora ni muntu wetu ora twikite no trustee wetu kire thirikari ya Kenya Kwanza no twitwe twachwaga thirikari nwe na nonto boge tumiyiki nande seneta Moronge akionekana kiri gushwanda wanu gitemsiz babunge kaunti Meru ibo bagwethanite Meru na kire na nobo ba Meru matuthukia so MCAs comments ukona bagitana runyani kurigara icho igona ni kweri MCAs abatwira kunyingira ndene na jaka batwira bayinyire twima circumstances with the special sitting ya discuss conduct ya governor no lazima we wananchi hope na kira babati kuthithia zaidi nego scrutinize mono mbechicho ndi gwita county ibo dia statement kire assembly yao berezo tofuti ya okore imbi na imbi eta kwa development na okore imbi na ata imbe jiri gutumira kiro okore no gutumira ngari cha thirikari na ate kuthithia operations no gutumira system ya thirikari ke kuthithia okore kana ne hate so actually reba kwale na bakauri biure bibi iboteithia mwananchi oho na kingi seneta Moronge arua kanyaga gonka igakinyirite muthia na kaire MCs bagakira no ntothubura retete kire bunge sene nyotho bomwenda ithiri bwa bakaria ekimbiru ekwa kuma nandi na ingwite kiega kuruka this session before December tukame kurukia na chenu president na ndagura muno anga indira ndaeneo ila ndeno president na megweta mbaru orende agwa senate ne thithio re thithia mwanka ye county assemblies inya ya gutuma irambaje cho direct go matreshari so mbiru ibitite na mbere kumithithia number 2 kire manzo ya MCAs ute muntu utithuri na kura na ethre MCAs na thuri na kura no wiji na ataka make sure agochoka gitine kiawe kaire so utomba konka miaka 5 na inya gikimiru withire utonga miaka 5 ko kwere MCs babunge county Meru kupa kongania konka mukaji mojo kuthira ite dirara konka na rigakinya tu utugana ndi utonga kaire ja bona botengani bonge na shogete akobere Meru yalaji mwendia areugite bo bakemakeudi batitikire kinyani ni county Meru ithire kitho kende gitinda sarakasi ni nyasha kahola ilo tokuwa batu ja kiama kia UDA no tuthugani ku withdraw support utukwete mwanga twa majority rinda to withdraw as nini manzo jonto tukuthithiritie kire ku support kire assembly kiama no to withdraw membership betu na bati ku support kaire bo na webwa kenda akithombira na kuingia bwa 10 seneta Moronge no getojo so kira ke na aja ni ngavana na thithie system yawe namba kunenkera antu ba Meru hope abaya development ira tangible ira jumba kuthiru maskini Meru lakini ugathoro wewe kawendete mono ku preach poverty ka ku preach maskini kenda antu ba Meru bakwenda no ilazima ithiro ina projects chia ku pilot projects ile igombote the Meru na this is the time Meru agwa nandi no onwere ingugire kuogo tubangire to tuthitheria ike program chia ku manifesto ku no ntuno eneo imbi tukambirio tiki naro no ntuno ya manifesto na no mithomire wathomera Meru na bakwenda bauringira kura manifesto ije kure tutikira gantu ka mbere garothithia mwaka jwa mbere nke report na Ntoshoru TV kuma yake ngine kinene kimshusho Nairobi mbita Boniface Mungera Mama ma MCA Maria methiritwe makiregana na utongoria wa gavana Kawira Mwangaza ntuko ya umundi nimeumirite na kori ya gavana Kawira Mwangaza akamate mutharaba wawe na atige gutinda akabite CS mithikari nturi magegoni ni nyuma ya gavana Kawira Mwangaza ukurukira mutandao wa Facebook orontari nturi na njuri yabwe akiugaga ni mo marabanganitie kubaragana kwa mubango wawe wa okorea muthenya wa igoro kagitani yo kauna we Senator Tabitha Mutinda uriani atongoria Maria matetere gavana Kawira Mwangaza Senate na uretie gavana uyu gwicokera na gushuwangwataniro na atongoria mamange nontu akinywa kaire karangoni gia Senate gukethirwa na binya muno gushoka ari gavana wa Meru Muthuri Murioki na riboti ino
MC bakoroto no sara kaki na ndore sikakina diba shumiritie na kuthba kinyeria ati urutingo igwa ngavana wa Meru butena matunda bakemuri na inamenyere kanywa kawe na mathithio jawe no ndo njojo tumenya ndo ayumira. Deputy President ito Deputy President Rigathi no kuona thenera Meru thahi muntu uyo MCS ibonere mantu ya wara kabere na bagwa mantu ya yatetete boya boko ya nare aisasa wo ibonere woni bwenu na to respect woni bura bonere ende thai choke ni gaire ito bone thenera Meru utengo igaiteka miake 5 mumeru ka kurira ya ngavana uria tukuona na arua no uria Meru batwire baizi na ngavana ndendo kwira kira kuthithia thai self destruction na political suicide ndarombo kamame wichokanirie urikane uria werirwe ni Nteto biko arakwira loose tongue kana rume rwaku romba kwithia county Meru na itukuona ni ugwitite itwetere kwa president na ara na kuru state launch rware rura waririe turamutongeria Meru tureta rale maromba cha kanisa rwaririe turamutongeria wa Meru guchita ngavana amna bubu bakimira gutene kitumi kiawe kagukira tongeria maigone manire au na kurumenya CS Lentore ngavana nkurombe ito please ukandragi Lentore mantone ya county ura na muntu na ewe national na aritira Kenya yonthe ngui na imbigetwe ugwe ugete ukamwikira ukamwaka ntaka monga President William Ruto igwe nkoronjiro amubute ngugine kawira nkwire ito enja marinya ya maraja na ya makui womba kwenjokethwa na CS Lentore ukwenjira marinya abutwa ngwine yekue kathira mbere ko ukara okemenya byaro kuthithia na kethra we murombi o murungu takia watu wengine mema ora nyewe wenda kuona ya mega oteomba no ura murumira iturone ura mwirite Lentore na associate bawe bate koro occupy your space nte kumenya ina Lentore akwenda space yengavana ikania nayo na Lentore agitine kiawe kia CS na nane nkero President William Ruto na beya bako bless na bakutharimeria county na inya mukuru kingangi mukuru uritaire siasa nte kumenya ukubete utita ngugi na deputy governor urabo aringiro kura bwe bubaire utita ngugi na atongera bangi ba Meru para tukuona opportunity ya gwita kwa president batwe ni room yake tukuona tukaiguinya Anthony na aru county eto ete county gutegerwa na kuthekerwa ngavana ndakuromba atiri wira wagikukia nugo gigakinya mitigetendera chokera kwi no ntutitite bwega na njira witite nio tenjirere yagirite. This is not the governor we expected kana je tiongo gira to expected kumene na ugwe na arua mwaka zo kuthira otwenjirite ithima thate ndene Meru no ntekie thima kinya kimoge gukundwa ruche na arua ubati kwithirwo gitakire antu begembe webera kithima kira to enjire mweri muthiru ikiombejerite gwikira pipe mbejete gwikira solar kenda antu beto banywa ruche eronino enze ujibangite atia za governors bangi aba kuibanga gutangania na eronino ira yezite ugo wibangite atia kana ikabati kaende tunaenda wapi iye kuone otuiketie no tunarua batu gute project to gwikumiana nayo turi akaliba Meru project iro kurugura inzero itia governors baraba kuroke ende amana bubu ndidas mbijewe urani mukarigitwa kama kedo mpwende na county Meru agutekene mbango yonde mbetera ni mwaki so akwenda kuuga mande ya program yo Korea njire gutethia no kurungama thirikari yamba kurungikwa yamba ukarabo bwega njire gutethia Meru tugatinda kuga mantu jarwaria kuno bakuga ngavana bakali na deputy governor MP si atumba kwali na governor MC atumba kwali na governor president ndekiria ngavana atekumba deputy president ndekiria atekumba na twinde itogwetekiria nturi antu atekumba njiro enkai kenda Meru ebua nere thigonkwe ndongie mwaka jojo ingavana kawira mwangaza kwana na uru oruga chenjia ndene ya Meru na mandu yakaidwa na mutaratara naja naku sirita korotwa nweta bitha mutinda edwa kirikania ngavana wa Meru akeza kithwa gichoka seneti kairi mandu yatemubwira babu hii kizimba hii yetu ya Senate sio mahali rahisi ni mahali moto mumeona ile wakati mwingine tulikuwa na ule deputy na sio mambo rahisi na sio mambo mtu yoyote angetaka kuwa katika kile kizimba cha Senate ni mahali pakali sana either utaweza kuendelea na kazi yako ama asubuhi na mapema uende nyumbani kama kufikia jana tumeona wananchi ile mambo wanafanya niseme ni jambo la kuhuzunisha sana so inahitaji wasia sana na niseme mama mwenzetu jaribu weka wasia jaribu yawaze sana mimi nilimuona gavana ile wakati mwingine akiwa na stress mingi sana na ndio uliona wakati mambo yake ilienda mzuri tulimpatia support kama wa mama
vile unaweza fanyia mama mwenzako, ijalishi chama, ijalishi mahali unatoka. Tulifanya hivyo kama viongozi wa Ukiripotera World TV Betamudhuri Murioki. Obunge wa tigana isi mporo wa buri na bidhorete na umbete kwaraniri na MC Mamero nkoroki ya 10 na manana Maria matetikaniri na utongoria wa Governor Kawira Mwangaza. Ende mbete kwethirwa akiuga momati kwenda kumira Weru ni nontu ni makumukira. Ariuga MC Mama ni magukira Governor na nkinyagia mena uguoya ati maumira Weru ni makaga mirandi ya uthina mbere kiri wandi ciao bamwe na ugu MC Mama nimekanirite bwirani wa kugwatana na mporo kethirwo marietwa mao matekirwa Weru ni mukirimithika hatareri. Mubunge otigania isti mporo wa bori na idholete ate na mukirete thimo kuma KMCA 18 kuma mbungene kaunti ya Meru bakiendo muwata mbaru kuruira chokaneria kaunti ya Meru kinya kethira iba murombete ate abaete marietwa kaiteneka ibo kona ndwairire huku nene Meru county nokona MCS betu teonde bathoki tubendete muno lakini benderwo uwa waliuziwa uoga barenderwo uwa watonya mwili MCA onangabana akarau nengo sokankavu tuko narua MCA 18 MCS ongeli murukiri bambira towetikiria kurutangoge na uwe lakini tutakwenda kugetwa from now to nyuma yeku na ndinama twekinya saa 10 tawana na MCA 20 baraba kuria na mantoka Kawira Mwangaza no tukwenda Meru yokira tukithia merengele from today merengele ele changes ikayekre kwa ndene ya Meru county ndekana Meru yumba okera nikanda kana kaka Meru gaokira gategi mporo nkorokie wete atena thina na mubango yokolea ndoyo kawukia kaita kara Meru babati kwethira bakeri tairwa ngui tutare ya okolea na msikize mzuri atunjakata okolea katika Meru county tunasupport okolea lakini okolea iwe ni siku moja Monday okolea Wednesday okolea Friday okolea Sunday okolea antuba project yetu ya Meru ikarutore ibonto kona igembe ibaregere okolea igembe kiraba kwenda iroji igembe kiraba kwenda isukuru igembe kiraba kwenda security igembe kiraba kwenda ibarabara inzongi nenya tigania istowa ngombe yeye tigania isti tukavenja twataja tukavenja lakini aya kirasi tukalingambi aya roye tukalingambi yo ona kanywa kaua karibatia ni barombete Governor kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kureta okolea nterei bakiwa munyingo yo nyamachi atori bao begembe yo baikira mpara kinyankuroki twina nkatho muno ni Governor Kawira no ntubuntu thongi burathithirie goro kuthinjira antu begembe na batu twina iromba rimwe kingavana ati ibatu twamuringire kure nyingi nkurukie embe twakwerencha turaririe ntuku yetu ya kwigo tuthinjira na itu no ntumpara inyambe nenene ukiyoke ya ng'ombe aki twakwerencha yuna kamutu kamuchele na batu tukaithuranira kuria nyama no ntuna mampareriku na metiania tuthinjire inya batu obura tuitire antu bampara tuina uru enyama na ukaku yake ya kilachi keye na ng'ombe inje mbimbu antu batiania turearia nyama na twirende itwithuranirite na nku na mariko ya wakia nyama ria Kawira Mwangaza ake ya twamoni nya batu itwiche kura nyama tutiri ya na mayo wa mutheko turi ya na makamburu no ntu no raigeria kalachi na ara batu oge turetera kalachi tigani ya east na no ntu ni oti bwetu no ronere nyama wa tura iraga na ng'ombe ura ng'ombe nene wiye na mutu ana kinya itunguru bio karanga mariko twinayo batu antu batiania twina nkono ntu mithu iri ukue nikenda mantu aya umbo karaboya no ntu no wira antu banyambene be nampara ni umato nampara turairi ng'ombe kinya watu tiani twitia yetu na we yaka mutu tafadhali no karia muno mpara iyo tura turetere aru ru tugeterete no ntu tukone gembe buraba wiritwe itukona buraba wiritwe buru ingwira wa baritire nja yo barairika ng'ombe batu turairika ng'ombe na inyoke yaga mutu ukolwika lwa kunyorokia kanyama kara no ntu tunabate nyama akiaria gitara kurura irasi bitano bya cukuru e secondary erware mporo wite kwineto migiocokanĩria rieto ria county Meru na kwithira kwina utongeria bobwea. There's no need of fighting each other.
Ukiona wewe unapigana yule mwingine, just sit down and reconcile so that you can work together with him or her. Unless if somebody is suffering from Manchester psychosis or Christian, and that's what I hate. Hiyo kitu mimi nimekataa. So angu anakwenda kawira mwangaza. Utemu mtu we na andwa noe. Katu kwenda kura kedra wote umba ku manage Meru County ambao ebele kidogo. Meru County ye manage ni antu bangi baraba komba ngoge ya ku manage. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika. Newega nontu akona kanya kurumira nteto cietu cia muthenya wa omondiri winkwendere utuku umwega. Mbita kwa Christine Wanjeru, mwananirie wetu mathithio ni Purity Richard.